Munwaleli generala wa lihoro la ANC mushumoni Vho-Ace Magashule bani bapfala basakudzinginywa nga tshithu vhari vha khoḓo dzhenelela kha mbambe ya vhurangaphanda lihoro kha khuvhangano ya lihoro ya lushaka ya u nanga vharangaphanda. Vho-Magashule vha khou tou liana na tsheo ya komiti khulwane ya lihoro ya uri vhathu vhane vha vha na milandu ine vha khou hwelelwa yone a vho ngo tea u dzhenelela kha mbambe ya vhurangaphanda lihoro. Musi vha tshi khou amba na miraḓo ya ANC vha vho ḓo vha tikedza khothe, Vho-Magashule vha ṱuṱuwedza uri vha fanela u ima vha lwela zwine vha tenda khazwo. This is the time to stand up and ensure that we fix the African National Congress. When I'm nominated, charged or no charged, I was elected by conference branches of the ANC. Once I'm nominated, I will accept nomination. I will go to the national conference because I know I will be a delegate of a branch of the African National Congress. So I said to Zweli Mkhize, remain strong. I'm saying to Sisulu, remain strong. I'm saying to Denim Caesar, remain strong. I'm saying to Zandile, remain strong. I'm saying to Msibi, remain strong. I say to all those who are going to be charged, we know them, we have met them, we have talked about it. Munwaleli generala vho imiswaho mushumoni vho dovha hafhu sasaladza president Vho Ramaphosa kha u imisa havho mushumoni mutsireledzi wa lushaka Vho Busisiwe Mkhwebane. Well, it's deliberate. It's deliberate because what happened when they said Busisiwe must investigate mattresses palapala. And then it can't be coincidence. In politics, there's no coincidence, my brother. It's calculated. Vho-Magashule vho dovha hafhu vha sasaladza vharangaphanda vha ANC vhane vha khou ima kha ḽa uri Vho Ramaphosa vha ṋetshedzwe hafhu tshikhala tsha u vhuya hafhu dza presidennde lwa vhuvhili. Vho-Ace Magashule vha ri vha khou ḓilugisela u hanedzana na u vhuiswa hafhu ha Vho Ramaphosa lwa vhuvhili dza presidennde kha khuvhangano ya lihoro ya lushaka ya u nanga vharangaphanda ino khou ḓo fariwa mafheloni ya ṅwaha nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Zwi tshi zwo ralo Munwaleli muhulwane wa lihoro la ANC vho imiswaho Vho-Ace Magashule vha u ima bogisini khothe one vha khou pomoka tshiimiswa tsha vhutshutshisi ha lushaka kana NPA uri vha khou ṱuṱuwedzwa nga zwa polotiki one vha khou ri vha khou ita nga khole uri vha si wane tshikhala tsha u shela mulenzhe kha khuvhangano ya u khetha vharangaphanḓa a lihoro la ANC nga Nyendavhusiku. Vho-Magashule vho boḓa izwi musi vhe khothe khulwane ya Bloemfontein vha ri u lengiswa u khunyeledza mulandu wavho khothe ndi nzudzanyo ya zwa polotiki ine yo ḓidzumba nga kha vhutshutshisi. U thetsheleswa mulandu wa vhuyaḓa wa thendara ya dzimiḽioni ya asbestos phanḓa tsengo zwo fhiriselwa phanḓa ya kha ḽa 23 ḽa Khubvumedzi ho lindela u khunyeledza u lavhelesa khumbelo ya khaṱhululo ya Vho-Magashule nge khothe ya vhetshela thungo khumbelo yavho ya u thoma ya u ṱoḓa vha tshi vhofhololwa kha mulandu uyu. Vho-Magashule, ramabindu Vho Edwin Sodi, mulanguli wa kale wa zwa madzulele a vhathu Vho Thavhani Zulu, khaṱho ya kale ya zwa madzulele a vhathu vunḓuni ḽa Free State Vho Nthimutsi Mkhesi vha ri milandu ine vha khou hwelelwa yone yo ḓisendeka nga vhuṱanzi wa kha komishini ya ṱhoḓisiso kha u langwa muvhuso ya Zondo. Vho-Magashule vho dovha kha vha NPA uri a vho ngo vha na ngoho nge mathomo vha amba zwa uri muthusi wavho ofisini Vho Murwadi Cholota vha vha ṱhanzi muvhuso. Vho-Magashule vhaṅwe vha hwelelwa nga vhafumi o katula khamphani thanu vha khou livhana na milandu ya fusumbe ya vhuyaḓa tshanḓanguvhoni na u ḓikuvhanganyela lupfumo nga nḓila i si yone ine ya khou kwama mavhelo a thendara ya miḽioni dza R2.5 ya u bvisa ṱhanga dza asbestos ngei vunḓuni ḽa Free State nga Ginembile 14. Vhutshinyi uhu hu khou pfi ho itea nga tshifhinga tsha musi Vho-Magashule vhe mulanga vunḓu ḽa Free State. I will not be destroyed by the media. I will not be destroyed by NPA. It is time for us now to stand up and fight for our rights. We have rights enshrined in the Constitution of South Africa. And I'm saying to ANC structures throughout the country, you can see processes are being rigged and you are keeping quiet. It is time. And those who don't want the ANC, they are killing it slowly and slowly and slowly, and we are watching, we are folding our arms. Ba NPA vho hanedza zwine Vho-Magashule vha khou ri ona u dzhenelela zwa polotiki kha milandu iyi. I'm not going to give a long comment on the speech by Mr. Magashule, apart from to say he can be assured that neither me, nor my office, nor the National Office of the Prosecuting Authority
due politics. nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe khothe khulwane yo thedzela kule khumbelo ya Vho-Magashule na vhaṅwe vhahwelelwa ngavho ya uri vha vhofhololwe kha milandu iyi.